Ka Menteri Pelatengka Kesorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman haga sithok diang juga tayo. Kalapan pau bagi jela Meghalaya, kalayok pediang yaki kampen roi boper lengba ka Special Assistance to States for Capital Investment, neka SASCI scheme. Bat lengba ka neka scheme lakmi, baka ajing mentoy bat kawan ra'ru yaki jingkala ha kalengki benta jong ke jela Meghalaya. Habekran bat kinong patai kubor ka Menteri Pelatengka Kesorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman. Kalaong bakat prateli gejela kilala aban penduna ya kejing pensep eka ya kejaga hagi industrial area. Arpo arteli kejaga la syak menta bakin bo iki hotel hagi industrial zone bat arpo prateli gejela ki lesna ya ki hostel ya kinong treken thai kentup Meghalaya ya kabala bo imo nong rim. Kalau orang Kesorkar Pedeng kala ay gasong pisah ke arku arti gejela kibel kenjok pelat shpau nak shispa gajing kio ha gajing pulut pisah na lade. Bat Kesorkar Pedeng kala ay pisah bagi jela ru kila penon kamlang ya la pisah bagi layo ya gasong pisah ba arpo hajar keluar tengka kumka performance incentive. Kementeri Gelaong baka SASCI scheme klerap bahai gejela ban penbon ni ginong kenti kaba Gelaong ba am tharai bagian la expose dan manuan klaim gani kepisah. Bagi Kesorkar Pedeng kalai rabru iki jela bikin yo iki project ibabai tengka nabar kari kumu World Bank bat ke Asian Development Bank. Ka Nirmala Sitharaman Kalaong bah Pedeng kesdam arhajar saw bat arhajar kat saw kajeng ai bah khajana syaka Meghalaya Kalong nyau hajar arspa nyupulai kelur tengka. Nreha Pedeng kesdam arhajar kat saw bat arhajar arpusaw kalakot syaka saupu prahajar praspa prapulai kelur tengka. Kabag kajeng kiau kalakot sans pa nyupuar na kashispa. Bat ka Grand NH syaka Meghalaya ru kalakiyo da saupo hajar sau spasan puar kelur tengka kabayo opediang hapedeng kesdam arhajar kat saw bat arhajar arpusaw. Habi nujor bat ka kat kata hajar nyau spa kelur tengka jong kishposnem kibalalit no. Ka Nirmala Sitharaman Kalaong bahaduk kendai pu artli gishnong ke jela Meghalaya kibadan ha jaga kapot bagari Bangladesh kin sakalalong gishnong banengkong he India. Bagini gishnong bila syadiat kumsi benta jong ka wat kebaar jong ka Vibrant Village program jong Kesorkar Pedeng. Kalaong bagan selet banyo kejat hakikat tu kan gishnong kibadan ha jaga kapot banyo benekran batki bag kalaong baga Vibrant Village program kalong kalenti kaba kambania banwan ra yaki kampen roi bapura gishnong kibadan ha jaga kapot. Kalau penting bro bagi Kesorkar Pedeng kelele ban penroi gishnong kibadan ni jaga kapot bat kiwei pat kiri kum Myanmar, Tibet, China bat Nepal. Haga baydai bagi jing pensange ya ke Border Area Development Program ka Menteri Pelatengka Kalaong bagi jing a ya ke song tengka ha katan kapot kadang yai beteng. Bat dekan ni la penyat da ketenat korbari bat ketenat yadari. Ka Nirmala Sitharaman Kalaong ru bagi program Kalaong menplay kilat kamai kaji ka puli putih ka kot ka kya pat kiwei kiwei jing dan kam ki maman la kasngi jing ki pat nong shong shnong ha katan kapot. It's been managed from home and defense together. So Vibrant Village is now a more comprehensive approach towards holistic development of those villages which are on the border. What it does is, as different from a border village, the earlier program, is not just develop access of road or telephone connectivity, but this gives livelihood options for the communities which are living there, improving not only connectivity but, as I said, many of the basic indices of education, health.